والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء والأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. حديثا باكلين كمناني أن بيورو أن ورو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جيه ترتاسويه إدليا باكلي أني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر شوال من هجرة سانكالو تانا بسون يوم غاني ووروناي. ميلاد النصارى وكاجاتين بافلا أني مغا أني وورو سانكالو ناني نا بسون يوم تاني ناني ناي. أمبي داودا بغن مسجد رجاوان بوكونو درس بالحافظ النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين. بوندا مناكو كانيا مراني دواوية أني دواو فسمانتيا أني كدواو دو بانغانية كيرين تنبي دواو كني منونية بي حديثا منون كالانانكا. وأن عائشة رضي الله عنها قد سمنا عائشة ملك جيكبوا ما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كو ألك تشيدين تنكير ألك ترونا كشبك يستحب الجوامع من الدعاء. كو دعاو من بكو چامن فرانيون كا دعاو من نيكو چامن فرالم بنيون كا كونو كو تشيدين تنبو دعاو سوفي. ويدعو ما سوى ذلك من يؤدوا وسقطنا تشيرن تمبوتوي مانا فرانفانسيا دواولا تشيرن تمبوتوي الاندو ارجانا كونو اتاسيدو ديما ارجانا كيننا دي اتاسيدو ديما ارجانا چمانچلا نيم فرانفانسيا سقو تشيرن تمبولوتوي نين كينيا ارجانا كونو نين كينيا ارجانا كوناي الاندو ارجانا كونو ابانا نين دي جوامين دعاء دعومي نابي نيكو ألاندو أرجانا كونو نهيرا بيغولا ممين يفرم فانشي نينكنيا أرجانا چيرين تنبو توي. أرواه أبو داود بسناد جيد. أبو داود حدث يمبوني سند من كني. وأن أنس رضي الله عنه كارسمنا أنس ملك جيكبواما قال: كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيدن كدعو چامن تنكيرا: اللهم آتينا في الدنيا حسنة على إيكا هيرا داما إيكا نيومن داما جيا كونو وفي الآخرة حسنة إيكا نيومن داما اللاغرا وقنا أجاب النار إيكا انكسي تاسم الله جابما. متفق عليه. بوار المسلم بنني حريصة إلا نينتو نيچيدن كدعوية mana ciren tumbe dwawu minke kachaya oyeninde. Jada muslimu fi riwayatihi, muslimu yajidili kaka riwayela na chokola
قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بالدعوة دعا بها ونس تنكر نالي بافي كدعوك ندعو دوye وتنبت دعوك ندعو دي وإذا أراد أن يدعو بالدعاء دعا بها فيه أو النايا لنيني كدعو فنك أبنين دعو فواكونو لأن سبافي كدعوك أبت دعوك نين دعو دي أو هر نايا لنيني كدعو فنا من تنين دعو أبنين دعو فواكونو أصره نندنا بن سمين كسره لا رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء أحاديث أقوم ولا هكلا لك النعمة دعاء فسمانتيا بوندا كواي حديثة جامن فوالا منها حديث عائشة رضي الله عنها أو حديثة وكونو عائشة كو حديثة بوكونا لك جيكابو عائشة ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنيوم لك ترون اكتشبك كان يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما شوى ذلك قد دعاء من بي فين شامان فرنيونكا دعاء من نين فين شامان باكونو دعاء كل فين شامان باكونو قد تيدن تنبي أوفي من مني أتناي فرنفانسيا وتيدن تنبو توي دعاء يعني لانيني أنه جادا يغتر من دعاء أجمعه وكيدن تنكرنا بدعوك دعو من بهيرا چاما فرانيونكا وكيدن تنبه ودي سوانتيا كلمات جامعات أمتان كلمة دمدو كلمة منون بهيرا چاما فرانيونكا كا غروباليك ويدعو التفاصيل من يفرنفانشالي يكيدن تنبوتوي ذلك لأن الدعاء لأمة باسكو الدعاء غربالي لنفله أبلغ في الأموم والسمول من التفاصيل والدعاء ودي سيلين دو أداما غربالي لا أني كان نيما چامنتا كتمي فرنفانشياكا فمثلا مثالي لا إذا أراد أن يدعو الإنسان هذا مدين بافين ni hada madam min ba fe ka dawk an yadu al insanu rabbahu ni hada madam min ba fe misali la ki tigi ala deli an yudkhilahu li jannata pour akidu ar janna kono qala allahumma adkhilni li jannata iba fo doron tigi ala ndo ar janna kono ni hada madam mi ni ba fe ki tigi ala wole ka deli ko akidu ar janna kono afodoro نتيجة على ندوار الجنة كنو ولا يحتاج إلى أن يفصل أتى يكا فرنفانشياليك ويقول يكافو فيها كجا وكجا ندوار الجنة كنو نمبار الجنة كنو نمبار الجنة كنو أي أما حتى ولا وكجا أما حتى ولا لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها بس كني كنت على ندوار الجنة كنو نمبار الجنة كنو نمبار الجنة كنو أبصر فين دو بار الجنة كنت ولودو فيكون هذا التفصيل كالحاسر إكا إوا فرنفانشين فلي أو إكا فرنفانشين بكشي سابقومي أي أرجانا أي نيما حكي ودود فودرو وكاكي أرجانا كنو إتابقومي أي نيما حكي ودود فو إكا أرجانا نيما كدا ولولا كالحاسر لها abe kuma ya aljanna kan nema da jate doro kan nema hakke da rufo ko jate doro o kake ya aljanna kuno kasoro nema do ga aljanna ko etu do yare fa ijada du'a amma min niyyat du'a globali lenke kana haja asmala wajmala wode ben nema beta aljanna kan nema beta o de ce kanyi fana ala ndo aljanna kuno aljanna nema kuno banna nema be aljanna kuno sisa o bebe ka do kono sisa men ni eko ala etasi di marjanna kono arjanna di arjanna di dima arjanna ka nono dinne ma arjanna ka iridon aha nema to min be arjanna kono ni e mo fodu abe ko mi edda na hakke mununa e kari janna nema da uludela men ni kun do arjanna kono doron do arjanna ka nema kono doro banna
o be fengo fembe arjanna kono sisa donc ika duawu mbota abe o beta donc o de kani kateme ka to ka faram fanshale ke wa amma takarruru du'ai minye ka sagi duawuka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabi malaka tanuna kishibaka kana yukarriru du'a kidan yere tumbe sagi duawuka an koy kana faram fansha de ke me ka sagi du'a ko komishinya saba allahumma adkhilni aljanna allahumma adkhilni aljanna allahumma adkhilni aljanna tentenina kidan yere tumbe ninke faija da ciden tunkera na yadda auke da salasa abin da auke sinya saba ni ciden yadda auke abin da auke sinya saba don ku ka sage duwawu la bashi tola me faran fansiya ciden tumbo toye abin da gurbalu de fo wa min ajmai ma yakunu min ad-du'a duwawu ne na ye hera be faranyogonka ma dakarahu fi hadisi anas radiyallahu anhu مؤلف يمين فو أنا شك حديثا كنا لك جيك وما أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنما لك تنونا كشبك كان يكسر أن يقول في الدعاء كتيرين تنبافو أتنباك كتشايا أكد دعوكنا اللهم آتينا في الدنيا حسنة آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كتيرين تنبت دعوك نيني كتشايا هذا الدعاء أجمع الدعاء نية دعاء منا يهرا فرنجو دعاء من يهرا وفرنجونك نية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل حسنات الدنيا نيكو اللهم آتنا في الدنيا حسنة نيوما بجيان كونو نيو أبتا نيكو الله نيومان داما نيومان دم جيان كونو aye jiya kan nyuman beta jiya kan nyuman bebenina min jawjati salihati furumuso nyuman donala o markabi murihi yele nan kan fel lafiya len donala wa sakan mutama'innu ewa so ma fantilen donanina wa khairi zalika nuna nyugono ni ko fi dunya hasanata jiya kan nyuman be donanina furumuso nyuman donanina yelenan kan fe nyuman donan ninna ewa siso yoro nyuman donan ninna fini nyuman bala lafiya nyuman bala kenya nyuman bala doni nyuman bala atese kajate dia kan nyuman be de donan ninna sisa ala nyuman di majiya kono dia kan nyuman be donala o fil akhirati hasanata ne konti ala la garafana kan nyuman dimma kazalika yashmalu hasanata li akhirati kullaha ni ko lagara fana nyuman be lagara abe donna duawin kono nyuma be lagara be donna duawin kono min al hisab al yashir ni ka korosili noya wa itali kitab bil yamini aniki ka baraga fe dima nikiniye wal marur ala shirat bi suhula anika temishiratu kanin noyaye wa surub min hawd rasul sallallahu alaihi wasallam anika michiden ka kola ودخول الجنة أنك دوار الجنة كنو إلى خير ذلك من حسنات الآخرة كتنو ننتن ثم في الله غرا كنيمي أبيد دونو كنو وفي الآخرة حسنة لا غرا كنيمي بيد دونو كنو فهذا الدعاء من أجمل الأدعية نية دعاء من هيرا وفرنيونك بل هو أجمعها أقول هرب بل هرب من دعوه هيرا بيد فرنجونك جيا كهيرا نلاغر كهيرا لأنه سامر بسك دعوه يدعو لا بولند وكان أنس رضي الله عنه يدعو بذلك أو أنس تنبت دعوه كنين دعوه وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضا أو هرني أنس يدعوه كنين فموريه أبن نين دعوه فواكونو أبن نين دعوه فتكوني يعني كأنه رضي الله عنه أبيكم أنا شلك جيكابواما لا يداه أبدا إذا دا أنا شتونتنين دعوته فيو نا يدعوته أتونتنين دعوته يا أبدا إما أنا نين دعوت درون فوق وسط ولا وده هري نا يدعو كني دعوره مني أبين نين فوقنا أتونتنين دعوته يا أبدا وإذا دا بشيء آخر دا به ذلك
لا يداه أبدا إجادا وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء. donc أنا شتم بمين كنيني نيني نين دعاء نيني دليلاي كنين دعاء فسمان شايرنا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا شكاكو من فلان أين نيني دليلاي كنين دعاء فسمان شايرنا وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو به أكاكا هذا مدينة إكاد دعاء كنين دعاء. ولهذا نند قصو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به أصوات الطواف. نند قصو تشيدن تنبا كالتوافو دفناي أكالتوافو تنبا دفناي يقول بين الأركن اليمني والحجر الأسود تشيدن تنبا فو أركن اليمني حجر الأسود نيغونشي إيادو التوافو فلي نيبت توافو كالكابا يبت توافو دامنا حجر الأسود بيرومي alikaba selenge minna ibe alikaba to innumandela ka tawafu damina ni ewa ibora hajarul aswad la ibeta ewa selenge dola rukunu sami ni bora oyorola ibena selenge dola ewa ni temenoka ibena rukunu yemani ni temena rukunu yemani kare ibena hajarul aswad mana ni ya damina hajarul aswad la hajarul aswad ba alikaba to innumanna hajarul aswad be selenge minna tawafu be daminura nyali kaba munumunu niya munumunu ibe bo selenge minna kana hajarul aswad la dro wode rukunu yemani ibe bo selenge minna dro kan hajarul aswad la wode to ko rukunu yemani donc ni parce que ni boro selenge la dro isera hajarul aswad ma tawafu kelen dafara wala tiden tunkara na sera rukunu yemani aben min dawfu fo kana hajarul aswad rukunu yemani hajarul aswad ni nyogonche tiden tumbe nin dawfu pour akatta wafu seyonse siya wolon fula a seyonse aba dafani nin dawwe tawafu siya wolon fula tawafu siya kele seyonse aba dafani nin dawude rukunu yemani ani hajarul aswad ni nyogonche rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar fi akhir kulli sawt tawafu laba والله الموفق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن مسعود ملك جكبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم كن نبي ملك ترونا كشباكا كان يقول تيدن تنبا فاللهم إني أسألك الهدى انتقى لنبي إدلي كندلا والتغاني على نسرنا والأفافني يرمنا ولقنا أني كاريا كابو هذا مدون كابو الله فيهما أرواه مسلم يه حديثا ينبو أسراه نندنا حديثا أسراه لا لما ذكر المؤلف رحمه الله بعد الأحاديث الواردة في الدعاء tumami wala hikala ala kanema aye hadisa do fanye duawula jakara hadisa ibn mas'ud radiyallahu anhu aye abdullah ibn mas'ud ka hadisa fanye la kaje kabwama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ko abdullah ibn mas'ud ko kon nabi nyuma ala kataruna kishibaka kon nabi nyuma tumba fo allahumma inni as'aluka al-huda wat-tugha wal-afafa wal-qina. هذه الكلمات أربع من فلك كماناني يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه من يكماناني دي تيدن تنباتك على الدلولا اللهم إني أسألك الهدى يعني العلم النافع أسألك الهدى كندا الله ينمي دون النفما العلم النافع kanda yede ko doni nafama wal huda nawaini kanda ye chogo ya fulade huda ilimi wa huda amali doni kanda ani bara kanda ni chogo ya fulade doni kanda ani bara kanda wa baduhu yaqulu huda dalalatu wa huda tawfiq do ba fo kanda fulai fo chogo re bala do bolo o ba fo ko huda dalalatu ko kanda ewa bilasirali kanda
وهدى التوفيق أن بنسين كندا دو بافو فوتو دلا هداية التوفيق وهداية الرشاد الرشاد دي دلالين هداية التوفيق وهداية الرشاد دو بافو نفو سوكو فلار كندا ننشوكو يا فلاري هداية الدلالة موني مانا كسرا يرمغولا كسرا يرمغولا mo bila sira ninde ala tay ninde ciidenya ninde fo ninde surna ninde be o ba fode ma huda dalala o ba fode ma hidayatu rasadi kasira ira mugola o fula bebe qur'ana kono hidayatu dalala munye innaka la tahdi ila sirati mustaqim wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim minye hidayatu dalala hidayatu rasadi yenni ala ko cidemma e bake kamugo bilas e wa shiraka sira min tilelendo hidayatu tawfiq jumay innaka la tahdi man hababuta walakin allah yahdi man yasha ala ko cidemma ete siga mugo kanda min kadiyede ni ala debe mugo kanda ka beshema ka kanda do bisukun kono mugo min garanye ala yo foya abu talib ka kibari ala o ba fo de mo hidayatu tawfiq ala ki be sawama ki kanda o ye hidayatu tawfiqi me e ka siraira mugola ninde ala taye ni nyangalo ni nyecnya o de hidayatu dalala donc kanda ni choko fulade fa idha sala al insanu rabbahu al huda fa huwa yasalu al amrayn aw ni hada madenyi itigi ala deli kandala ni ko allahumma inna shaluka al huda abekum kanda fulai kanda noniya fula ibake ka ala deli wo de la sisa ye ala deli kanda noniya fula inde la sisa yani yashalu allah an yuallimahu ye ala deli ala kila dunya doni nafamama wa an yuwaffiqahu lil amali ye ala deli fana akibe shema ni doni mindo ka barakena ni mindo ka barakena kibe shema ka barakena wa haja dakhil fi qawlihi subhanahu wa ta'ala في سورة الفاتحة أو نمبدو على كما كنو على يمين فو سورة الفاتحة كنو إهدنا صراط المستقيم على أنكندا كتا صراط لما أبيكم من دعو من فلين سورة الفاتحة كنو إفليك على دلي كندا تشويا فلين لنا دوني كندا أني بارا كندا هداية رصاد هداية التوفيق إباكك على دليني أفلا بيني يعني دلنا على الخير وفقنا إلى قيام به الله يني دي الله أنكندا كتا هيرما إكام بسوابما أنكا جوني هيرا ينفنا يكاكي لأن الناس ينقسمون إلى 4 أقسام في هذا الباب parce que hada madum bettila kata tila yoromannani de nimbondala hada madum bettila kata tila yoromannani de nimbondala al awwalu هذا ما دون كتل ما يرو فلان فلو تسمو علمه الله ووفقه للعمل وهذا أكمل الأقسام مغدو بي ألا يلا دنيا ألا يبي سوابا ما يمين دو أي بارك ناي هذا ما دون كتل يرو مناني ننتلا ما يرو ما فلو من فلو نيني نين دفالين دو كتما بكا نين دفالين دو كتما بكا ألا يلا دنيا doni nafama dama ala sagira kabbe sawaba ma kabbe sema aye mindo aye barake nay ni hada madon katila ma yoroma foloy ni mbondala asani fulanna qism hurima li ilman wala amala tilama yoroma do hada madon do be ala yu kumantiya doni la ayu kumantiya barala doni nafama te kabara ke ni doni fanaye kabara ke ni ala ko fanaye o fanate akuman shiraw fula bela ni hada madunka tila mai ro fula nan nim bondala asalisu sabana tismu uci ali ilma wa hurima li amala mo dobe ala yedoni dama mi ala ya kumanti barala ayemmin do ma barake nay abemin do dinala ama barake nay ala ya aywa agarjage ala yedoni dama de mi aya kumantiya barala ma barake na ka doni ninye sabanai arabi nanina tismu uti ali amala lakin biduni ilmin fadalla kathira tilama yuruma nanina dobi alaye baradi alema
mi kasoro doni ta bolo fadalla kathira ayem go chaman fili ale be barake ala be ala bara uke me doni ta bolo nin tigla mo kachabe fili da be mo chaman fili fana wa khairul aqsam alladhi utiya li ilma wal amala ma nin tilama yorun nani min fulen ninye wa abeso hera mai jumaye min kausa beye ni ala ye doni dama aye bara fana dama ayu fula be dama doni ni bara ayu be dama tilama yorun nani ube hera mai ninde wa haja dakhil fi du'a lil insan awa ni abake nimbe do hada maden ka do kono allahumma ahdini aw ihdina siratal mustaqim hada maden be do minke allahumma inni as'aluka al-huda ube be do minka allahumma ahdini nimbe do kono alake ewa igarjage donila aka ewa igarjage fani ka barake nay ni ko fatiha kono fana ihdina siratal mustaqim ewa nimbe do kono alla nyine de ala ika doni dama doni nafaban dimma ikin ewa mbe sawama nka barake na yefana wa matuwa donc wayede allahumma inni as'aluka al-huda nin tawsir wede mo ika ijan tola ni bake ka ni duwa ke ni nin duwa wiye allahumma inni as'aluka al-huda ifuleka ala delifin fuladela doni nafama ani ala ki bese ma ika barake na ijan tola ni bake ka fatiha kala iko ihdina siratal mustaqima ifuleka ala deli kanda chogo fuladela doni kanda doni ani ka barake ni doni kanda ni nya fulay fulanna wa matuwa ala nya siranya fatuwa bi mana taqwa tughayl lanyene munamana munye ala nya siranya wa taqwa ismun jami li fi'l ma amara Allah bihi wa tark ma naha anhu ala nya siranya togode do togomin ni abe fen fula faranyonga waye dumay alay nyamra ni minye koke alay fatanya kabo minna kotoy attaqwa bin fen fula de faranyonga alay nyamra ni minye koke alay fatanya kabo minna kotoy ya annahum maqudu min alwiqayati parce que taqwa arabu kanna aminana kabo tangana de la tangana fem min bitanga bo min be hada maden fana tanga alaka dimi ni alaka dimi ti soro min be hada maden tanga ni alaka janga kata ti soro o yenni fen fulade alay nyaabani min yekoke alay fatanya kabo min na ko toy alay siranya borani nde abora tangana de la mana ki tanga wala yaqika min ajabi llahi illa fil awamirihi wa sinabi nawahihi awa fuite hada maden kishi ki tanga kabola kala jabama fo alay nyamrani minye niyo ke na yi fatanya kabo mina niyo toy wodo bi tangala kala jabama donc tuwa fana la nyine yenende abako mi bake ka ala deli ala akinye yi nyamrani munu nyenku ke ala akinye ikin fatanya kabo munu nanku toy puru mbetanga kala jabama chokomi ni nyo ofana wali afafa kuma sabana ya anni ali afafa anni jina ala ikin tanga nkin yire mina kabo jene yama ntan ika kinyen ka yere tanga kinye nimbi yire mina kabo jene yama wesmalu jina nadiri wa jina lamus awa nin jene yama fana fule ninye nibe tanga nyine ala fe ko ala ki tanga kabo jene yama akin mina kabo jene yama abe jene yama wodeli beta jeneya lajeli jeneya bala kamma wali musola jeneya bala wajina li faraji nyefela yere kurusi jala yere nyefela yere ka jeneya ka bala wajina al istimtai kadamu nyini kani wali muso fare koloe obala kullu anwa jina jeneya noniya bedonna ninna abe komi bake kala deli ala kitanga kabo jeneya noniya bema jeneya fulele lama alantangama jeneya minya kamaga wali muso la ntangama kadamu tani wali muso jeneya ala ntangama ka wali muso ka kuma lamini damu ya jeneya ala ntangama nyefela jeneya nka ewa kurusi jala nka jeneya ke wali muso no ala ntangama jeneya sugube donanina parce que hadi chiden ka hadisa dola akonya be jeneya ke kilo be jeneya ke bolo be jeneya ke sembe jeneya ke
nembe jene yake dusukumbe jene yake nyefela be jene yake kide nyen fo hadisa dola ako wajinali ainu najiru ako nyaka jene yay jumay kala wali musol la jeni damu nyene ne wali musol la jeni ni damu nyene woye nyaka jene yay ako tilo jene yay jumay ka wali muso ka kuma lamini damu nyene woye tilo ka jene yay nen jene yay jumay ka wali muso kuma nyogonyani damu nyene kuma nyogonyay woye nen jene yay bolo jene yay jumay kamaga wali muso la ni damu nyene woye bolo jene yay shen ka jene yay munye katama kata wali muso mani sheunye woye shen ka jene yay biskun ka jene yay jumay ka wali muso nata katoka mirala awa ciden ko nin nunun biya ka bahara ke sisa ko tobe to nyefela yere bolo sisa jene abay nye ode nyefela fulain kado nyogona wala ko to ye ode sa ode jene bay jene en kumba bay wala ni ko allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa akoro de fure ibake kala deli ko ala ki tanga kimina kabo jene ya sugu bema ala ki kisi jene ya nono ya imbema فنسأل الله لأفاف نجينا كله بأنواعه وأقسامه أيوة أمبي على الدلي على كتنغا كنيا كنتنغا كبو جنيا بما أكنتنغا كبو جنيا نونيا بما أكنتنغا كبو جنيا تلا يروما بما على كنتنغا كبا بما لأن جنا وليعيد بالله من الفواحش بس جنا جنيا أمبي تنغا نينا فلا كنتنغا جنيا يكوتش جوجود كولون كولون ديرو قال الله تعالى على كو masamin kortaleno wala taghrabu jina ala ko kana gere jene ala de ima inni ala be jene ya fo ala ma fo wala tajinu ama fo kana jene ya kewo ako wala taghrabu jina akana gira ala de ala ma fo kana jina ko kana gira lela de akana gere jere yala donc doni ka ko tafsir kana ko munala ko wala taghrabu jina pour fi mo fenye jene ya nye bilaye pour ki re ko sabema ni wali muso la jeni kamaga wali muso la ka wali muso kuma nyogono ni damu nyine kama wali muso kuma lameni damu nyine katama kata wali muso ma katoka miri wali muso ma puru ikire koroshi nimbema wodi atwala ko wala tagrabu jina na mafo wala tejinu akwa kana gere jenela mana sira be hada madella se jenayama ikire koroshi kabawa bema innahu kana fahisata ala ko jeneya ye ko jugu dode ko lankolo ni ko ce jugu dode jeneya wa huwa mufsidu lil akhlaq aw jeneya be jogo ciade o mufsidu lil ansabi jeneya be dambe ciade jeneya de be dambe nyagambi dambe min be le bi illa marham rabbini ala hinana kabila kelen kelen munuma sino dambe min be bi ko nyagambe te awla jene yake demma do kabila kono aka dogo de o kabila min be sisa ko jene yake demma do kono mogo be min kala mo be mogo ta kalama aka dogo de jene ya be dambe ucinya de o mufsidu lil qulubi jene ya be diskun cinya o mufsidu lil adyani jene ya be dina ucinya donc wodiya to hadama denka ala jelala ki kisi jene ya façon bema cinyali bade be jenala jenya be nimbeke abe jogo ucinya abe dambe ucinya abe dusku ucinya abe dina ucinya wa malqina min minye walqina kuma nanina fal muradu alqina an al khalqi bi an yastaghniya al insan bima ataahu Allah amma fi aydi an-nas qina la nyine munye hada maden ka kari ka bodam fe umbolo hada maden ka kari ka bodam fe umbolo bi an yastaghniya al insan fu hada maden ka kariya bima ataahu Allah alayya min jima iki wasano ye ka kariya no ye amma fi aydi an-nas ka bo ki yere kari no ye nikewe ye wasano ye ka bo hada madon ka boro la fe umma ima yuko akhiradu riyaw doni kabo kolla nyinu munum be hada madem bila yere jirala tamakeli balade ki ina tadda hada madon ka boro la feunga abe hada maden sama kata yere jirala akhiradu riyaw be ko damaro defo hubbul madan wa sanaa hada maden ka tanuni kanu
kama jamuli kanu akhiradu riyai mana sababu do la nyini do be hada maden sama kata yere jirama ni mo kama jamunu kattanu ne kanu dron ibe yere jira sababu do yere jira sababu do ye munye wal firar min jammin nas hada made be bole hada madon fanan la gosili koro ni nyen nin fo a uben nin fonye ni nyen nin ke wala uben nin fonye ni mugo be bole hada madon kan la gosili ne in kana la gosi nto ko kana ciya mugo be siro onye ibe bole nyon ibe yere jira sababu do a sababu do ye munye wattamu fi ma fi aidain nas ni hada maden natara mugo ka bolo la fo na dro ibe yere jira banema kitta make hada madon ka bolo la fo na abe yere jira sama kana mugo ma wala odiyato abe nun do kono ala ikanke mugo wasalenye ikanke mugo karile kin wasa iye min dimma kin garjage ke minye ikin ngasa noye kin kari noye nka kari ka bo hada madon ka bolo la fo ma la nyini ode sawa atahu allahumma malan kasira wa qalila akera saw alay nafulo chaman de dimo akera saw alay nafulo fitini de dimo e koni kan la nyini munyeri ikan nafulo chayara de o nafulo chaman min bi bulala ki wasa dola ikakariya ka bo hada madum bulala foma alay garjege nafulo fitini de lawo fitini min bi bolo alaka wasaki ke wasake ola ka bo hada madum ka bolo foma wal qanaatu kanju la yufna wasafule de kari fule de nafolo minte ba wasani kariye nafolo minte ba wa kasirun minan nas hada maden chaman be yutihi Allah ta'ala ma yakfihi ala be fenda ma min ba wasade lakin yakunu fi qalbihi suhu wal yaidu billahi min nafolo kanu beke adusukun kono ala kan antanga fanajiduhu amba tigisuru daima fi faqri bada abe fantanya de la mogo dobe ala be nafulo dama de ni ala yed nafulo kanu min do adusukun kono iba tigisuru bada afantala made do pasga wasalente wa ija salita allah liqina ni ala ewa deli ko ala ka wasaki ya kakari kiye fa huwa suwalu iba ke kala dele de an yughniyaka Allah ta'ala amma fi aidin nasi bil qanaati ibake kala delide ko alayi wasa alaki kare ka bo hada madon ka bolola feuma ni wasa ni kare ibake ka do ken ode wal mal alladhi tastaqna bihi an khayrihi jalla wa ala ani fane bake kala deli alaka nafulo dima nafulo mi na beke sababu ye ni be kariya ka bo ewa mugo werewma ni alate nafulu min beke sababu ki kariya kabo ala tanaw bolo fa hajil adiyatu al arba'atu min dawunani min fulani nye yambaghi lil insani an yadwa biha akaka hada maden ko do kenin nye kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadwa biha comme nabi nyuma yere tumbe do kenay chokomi allahumma inni as'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal qina akaka hada maden ka to kanin do ufo wallahu al-muwaffiq وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمنا طارق بن أشيم ملك جكبوما قال كان الرجل قوم شيدو كيرا مانا مغدو كيرا تشيدن تللا مغدو كيرا تشيدن تللا إذا أسلم اللهه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مانا تشيدن تللا
niche min tubira kado silamiyala ciden ba tigilla doliyan sallila folo summa amarahu an yadwa biha ulai kalimat o kofe ciden ba tiginya mariya ko aka duwawu kenin nin kuma wuye allahumma aghfir li alaikin ka junubu yafa warhamuni ikan nema wahdini ikin kanda وفيني كل لافيا ورجعني تنقرجك رواه مسلم وفي رواية له أنا ناتشو دولا مسلم بلو عن طريق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كبو طريق بلو كن نبي ملكة تنونا كسباكا وآتاه رجل كتشيدونا نتشيدما فقال يا رسول الله أقول يا لك تشيدي كيف أقول هنا أشهد ربي أقوم بافو تشغدي وقت من نمبن تيجي على الدليم بافو تشغدي قال تشيدن كقول إكافو اللهم اغفر لي على إكا يا فما وارحمني إكنما وآفيني كلا فيها وارجغني تنقرجك فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك نيلين دعون ننفو ika jiyan hera ni kallagara hera nin do ba be fara nyukon ka kadima ika jiyan hera lagara hera be asarahu nam donna ha wati sera asarahu ساق المؤلف أنت عن طريق ابن أسيما رضي الله عنه مؤلف يا حديث السماء طريق بن أسيما كحديث لك جيكبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم رجل علمه الصلاة كوتشيدن تنكرا نتشي من سلام يرى كوتشيدن بالله دنيا صليلا لأن الصلاة هي أهم وأجم أركان الإسلام بعد الشهادتين بس صلي ده حملندو salli de silamiya ka jonsen baye shere kuma fula kofe salli de hamilendo salli de silamiya ka jonsen baye shere kuma fula kofe warkanul islam khamsatu silamiya ka jonsen duru de do shahadatu alla ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah kaseriya kubbato fen site min kabbato ni ala kerem pewute muhammadu ya ala kaccidende ninde folo islamia ka jonsen folo fulanna wa iqamu salati ni ka salli farda salli duruna ta chogola sabana wa ita'u zakati ani ka jakabo akanka dimunu makaduma sabana yoye nanina wa sawmu ramadana ani ka sungalo farda su duruna wa hajju baitillahi alharam ka alaka so horomale ko kere ya katay hiju wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallim ar-rajula chidan tunkara becce la dunya ida aslama ni aslamira kayfa yusalli abe salli chogoma tumba la dunya ka salli chogoda wa ya'muruhu bi hajat du'a abanya marani nin du'a fana fodiye allahumma ighfir li warhamni وآسيني وارجقني خمس كلمات من كلمة دور دي يؤلمها النبي صلى الله عليه وسلم رجل إذا أسلم كيدن تنبقل كي لا دنيا ولا نكي من سلاميرا اللهم اغفر لي يعني اغفر لي الجنوب على يافا ما قرم مني على انك الجنوب يافا والكافر كافر فليجا أسلم غفر الله له جنوبه كما قال الله تعالى نكافر السلام يردرو على بقى جنوب يافاي كم على يافو تشوم على من قرط علينا قل للذين كفروا على كتشيد ما فمغو يمون كافر يرى إن ينتهوا كن نو يوكا كافر دابلا نو توبرا يغفر لهم ما قد سلفا ويجنوب جنوب كتمنى على باب يافاوي ولكن طلب المغفرة مسروق حتى بعد الإسلام من كل مسلم من يا فدلي جنوب يا فنيني ونيني ندو هذا ما دمفه إسلامي عليهم كفه هر مغو إسلامي عليهم كفه سريادو
ika ala yafa deli sariya do mogo silamiyalen kofe ika yafa deli ye sariya ye mogo silamiyalen kofe min kulli muslimi an silama be walakin talabul maghfirati masru yafa nyini o ye sariya de hatta bada al-islam hal islamiya kofe min kulli muslimi silama be yafa deli ye silama de yafa deli ye sariya de silama be ye hal islamiyalen kofe ibe ala yafa deli لأن الإنسان لا يخلو من الجنوب parce que هذا مدين تلانكولو نياكا بو جنوب لهم كما جاء في الحديث كم إننا حديث على تشومي وخير القتائين توابون تيرينكو كل بن آدم قتاو وخير القتائين التوابون تيرينكو هذا مدين بقتاو ما أكو قتاو كلاو يما يجوني منهم بتوبي wala hada madente lankodo nya junubu la wala sariya do silama be kay ka ala ya fadela ki ka junubu ya faye hari islam ya len ko fe warhamuni yani asbaqa alayya rahmataka warhamni kore munye mana iki kan nema timmenka fa fi talab al maghfirati naja'atu min ash-shayyi'ati wal asami wal uqubati ni hada madenye ya fanyini alafe o yekishi de akikishi kabo ko juguma ani junubu janga kataw ifule ko de ni maghfira yo ode o fi talab rahmati ala kan nema nyinene abula usulul matlubati yukan nyini to ala ko kiye ala ki kan nyini to kiye abe komi ni ko allahumma aghfir li akoro de ala ki tanga ala ki kishi kabo ko juguma kelima ala ki kishi kabo junubuma ala ki kisi kabo janga katawuma bol ni ko wari hamuni wala nyine muni ala ikin kan nyine feun dimma be feun fe nyine ka dimma ya anna al insana parce que hada made la yatimu lahu al amru ko teseka da fa ya bada illa idan naja min al makrub wa faja bil matlub ko teseka da fa hada made mbula bada fonni kisira kabo gele ya ko mununye ko gele unye fonni kisira kabo uluma ewa mini fon fana sorola hada madon ka ko da faranne la ni kisira kabo ko gele uma mini fon fana sorola hada maden ka ko da faranne la wahdini nkanda wa gadi sabaga lana bayanu mana li hidayat kandai mana anyo fokateme أنها هداية علم وبيان وهداية التوفيق ورشد أنكو كان لنين مونيه مانا ألاك دوني دوما أني بانغالي أني هداية التوفيق ورشد أني ألاك بسواباما أني ألاك بلاسرا لكي بلاسرا كاندا كوكيه وآفيني أي من كل مرض نيكو وآفيني وكره منيالك الله في كبوب بنا بيما والأمراض نواني بنو فانا يتغيى فلادي مرض قلبي كما قال تعالى بسكم بنا بي بسكم بنو بي كمي على يريا فوتشغمي في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا alakum munafiqu ka kola ako bana bo dusukun kono ala yu jidi banaye ala yu jidi banala donc dusukun bana be ni yebana foloye wa maradu jismuhum fi ada'i badani ani farikolo bana o be hada maden soro ka sufe wala wa idha salita Allah al-muwafata ni hada maden ala dalil lafiyala fal muradu min haja o min haja la nyini ifuleka ala deli ala kisi ka boddu sukum banawma akil lafiya ka boddu sukum banawma akil lafiya ka bo farikolo banama wa maradul qalbi ajamu min maradil badani dusukum bana de kabbo dusukum bana de kajugu kateme farikolo banaka lianna maradil badani parce que farikolo bana fulay ida sabara li insanu ni hada maden sabarira farikolo bana koron wa hatasaba ali ajra min Allah ewa iya jate fana ka do bana min furen kanne ala bin sarala de sara rifi'atan fi darajatihi
o bana be laba ka eka daraja de korota wa takfir li sayyiatihi o bana be laba ka eka junubu de ya faye wa nihayatu fihi al maut awa bana yin fana harin na ma fureka labanye munye saya wal maut saya fana fule ma'al kulli hayy wala budda minhu fin nyana ma be ibeka abeka labanye saya de la budda minhu karito law nyana ma be ibesa wala mo kan ni famu ko anka wakati sor nafa ben yorola komi wakati yamina tuni donc dusukum bana kabbo kateme farikoro bana fule ni hada madem munyura koro isabra koro iya do bana min benna ala de ben sarala yomal kama do hari ni ewa bana laban kera sayade ekelente sawo hada madem bebe sa fenya ma bebe sa de sayate ekelenga donc femma cinya ila donc nim bana sugu min fule ni sabra koro ya jate fana la bi sarala abi daraja de korta lagra ala bi daraja de korta naye ala bi ka junubu de ya fanaye wa harin nayi fa fana bebe sade mun cinyana ela walakin maradul qalbi wal ya'id billahi ni dusukun bana be ala tanganyina ala kan kisi dusukun bana lima fasadu dunya wal akhirati hada maden ni dusukun de banana ika diya cinyana ne kallara cinyana dusukun bana abe diya de cinya bi ka diya cinya abi kallara cinya idha marida al qalbu bisakki aw shirki aw nifaqi aw karahati ma anjala Allah ni dusukun banana ni shikai ala kola ube eka dusukun bana shikara qur'ana dela ube shikara ciden ka kodela manai ka silamiya ka kone ka dina ko ni duka dusukun bana kera ore ka shika dina kola awi shirki ube ni eka dusukun bana kera musrikiya de awi nifaq ube ni eka dusukun bana kera munafiqiya de aw karahati ma anjala Allah ube eka dusukun bana kera de kafin ko ala ya minjiki aw bughd awliya illahi ube eka dusukun bana kera ka ala ka jonyumo de ko wama asbaha zalika anin nunu na nyugonan faqad khasira li insanu dunyahu wa akhiratahu ni hada madam min ka dusukun bana kera nunun dola kelende i perdi lay ka jala i perdi lay ka lagarala ala kan kisuma i ka jina chena i ka lagara chena odiyato abdarajagu bafu aka kaseti do kono ako wallahi mu'min bi hada madawla dunya tawhidila tawhidin na fakkabo kateme keneyaka tawhidin na fakkabo kateme mijini dumunika tawhidin na fakkabo kateme nina kilika o tawhidi ka nafa be nimbenye nin keneya tawhidin na fa banye ji tawhidin na fa banye nina kili tawhidin na fa be nimbenye akom munna buno sene fule kam min fosisa nun mo min ni a farikolo de banana farikolo bana de yasoro farikolo de banana mais farikolo bana yasoro emme addusukun fana banade do mushrika do ema tawhidi yirala ma tawhidi do farikolo bana yasoro tawhidi ta bolo fana bebe sa ni banai ni asara Allah banye juma sisa ni mogo min ma tawhidi soro mana mogo ka kɛnɛya mana mogo ka kɛnɛya ka kɛ komi sine a ka ɲanamaya kɔnɔ bana si ma sɔrɔ mais a ma tawhidi sɔrɔ n'a tigi sara mun ɲana a ka diɲɛ tiɲɛna a ka lagara tiɲɛna mogo ka n'a ye san 100 de balo a san 100 bɛ a ma bana hari kunkolodimi ma sɔrɔ bana si ma sɔrɔ mais a sara shirku ka a sara ka sɔrɔ tawhidi t'a bolo aka jiya ciyana aka lagara ciyana kenayen te foy nyaye kenayen be kama balaw yere de aka jiya ciyana aka lagara ciyana dugu ka ke aka ewa dogotoro sobe dafalendo foraji be fambe mi jiwu man be fambe me dugu mogo nuna mu wele kata tawhidi mu ma tawhidi soro jiwu man mina ka nyanamaya oka dumunu mina nyuman donna ka nyanamaya oka me ma tawhidi soro o sara shirke ka foyi manya dugula foyi amanya dugu mɔgɔw ma u ka diɲɛ tiɲɛna u ka lagara tiɲɛna foyi manye
nina kili nyuma dugu ka kilima kani nina kili nyuma be soro me amu wele kata tawhidi mo matawhidi soro nyana ma nina kili nyuma na fo katusa tawhidi ma soro shirkuka bidiyanka nusara oka uka jiya ciyana uka lagara ciyana fo imanye mene hada madanye tawhidi famu tawhidi sabatilen ba dusukun kono nyana ma ya tawhidi ka ya tawhidi famu me bana ya soro ama fura soro ama dogotoro so soro min ba furake le togo sima surala bana in kera sababu ya ka faga yere me asara tawhidi ka munchinyana emin kenale ne be to nyana ma yala dondo lay be saw nyana ma ya bella banye sade me na ya soraya wele kata tawhidi ya tawhidi famu abalola tawhidi ka nyana ma ya tawhidi ka harina aya ka sanke men beke bana dela amal lafiya me asara tawhidi ka foy machiya ala ni mbora doro alene jiya sege mbanna pon parce que chire nyofo akon ni mugo minye gele ya soro jiya kono katime beka jiya hada madem beka me kera arjanna denye nuna na niye kila so arjanna kono siya kele kubo ko karasa yala edella ka gele ya ibafu wallahi ntigala madeli ka gele ya matte men krefe matora ya bara matte men krefe tawhidi tiki arjanna isurula arjanna kono ki bodoro nyina na beko munchiana hoy machiya ne hada madai iye dugu mo wele kata tawhidi mo yetawhidi famu a me ji ko de be yusoro ewa balo ko de yusoro me no yufa kuma yufa me usara tawhidika munchiana foy machiya anina kilinde dogura moy suma soro kalata kata dogotoro sona puru ube seka furaw dama nina kilin bena chogomi nina kilin dogo de ya faga mi asara tawhidika munchiana foy machiya wala mbali ma tawhidi be kenaya nye dogotoro so nye tawhidi be jinyuma nye tawhidi be nina kilin tawhidi kausani nimbeye awa bana ufana la dusukumbana de kajuguni bana beye mo do be nu farikolo bana bula sisa bo nu ko nim banay karasay ne furaka be burusu de la soma dode do doma dode do mori gana dode do wode ne furake ni ko mo ma ni furakali suku ye musrika kanata de ni bana do be to ini farikolo bana in ka to kan no kateme katika dusukum bana ni musrika ya farikolo bana ka sabalo korode ka jatumina ko la bi sarala de obi daraja ko taala fe obi ka junubu ya faye obi ke sababu ala bi dal war janna kono farikolo bana ni sabarala kono me ni duskum bana ne tara farikolo frake mori gana fe itara farikolo frake dabal kelake itara farikolo frake somani doma fe farikolo kene yara duskum bana na ni mushrikiya ke dro duskum bana na e fule ka farikolo kene ya ka duskum min bana o ka bana in ka jugo farikolo ka bana anka nunu famu de wakati sera de anta joya sini anna to da fasin sini koni dersut qasira dunya buru seminu ko rahimahullah akum min kaddu sukum banana ni shikaye dinala iddu sukum banana ni shirku yayi iddu sukum banana ni munafiqiyayi idris kumbanana ka alaka fenjigilen ko idris kumbanana ka alaka jonyuman ko una nyugonan faqad qasira al insanu dunyahu wa akhiratahu hada madem perirai ka jinyala perirai ka Allah farala wali haja ninde koso yambaghi laka akaka ija salita li afiyata ni bake ka ala dalil afiyala anta sahdira annaka ika bila inye koro ikabila yenye korokafu tasha'alu Allah li afiyata min marad al qalbi wa marad al badan ni bake ka ala dalil lafiyala abilinya koro kafu bake ka ala dalil akil lafiya kabo duskumbana dela akil lafiya kabo farikolo banala marad al qalbi alladhi madaruhu ala sakki aw shirki aw sahawati awa duskumbana abe munumunu ko sabadeka kashika dinala ube shirku ube nindingo
duskumbana be nin fe saba muno be munu nin fe saba de ka shikka dina la ube shiriku ube nin dungo kele nin dungo de fule bidia woni fe woni ulu be duskumbana de وكذلك أبو تقول لفظ الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله كما تقول ورنانا ني مؤلف يافو على كنيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كتير تيدو يا نينك أما ينفعه وما يحتاجه من بيتشينا فنيتشي بيحتاجيا كتامنا يتشير نينك أولا فأمره أن يدوى بهذا الدعاء تشير نيوتشي فنانيا مركاك الدعاء كنين دعاء اللهم اغفر لي وارحمني وافيني وارجعني ولا نينموني يعني يرجع الذي يقوم به البدن من الطعام معنى ألاك غرجاجي من ni farikolo be jonaye ka bo dumuni la wa sarabi ani mi ji wal libasi ani finu wal maskan ani shiyoro wa khairi zalika ani nunu na nyono warjugni ben nunu deta mana farikolo be joni nema mununye dumuni mi ji finu awa shiyoro ani nunu na nyono wa rajul alladhi yaqumu bihi alqalbu ani garjage min fana ani garjaga min ni dusuku be jonay dusuku be joni jumaye wa huwa al-ilmu an-nafi dusuku be fana be joni doni nafama wal amalu salih ani baranyuma wa haja yasmalu haja wa haja awa niko allahumma arjuna binnin fulabeta fare ko be joni garjaga munu nya bota dusuku be joni garjaga munu nya bota fariju nawani garjaga choya fulade don iriju yaqumu bihi badanu garjage do farikolo de be joni oye wayrejo yaqumu bihi alqalbu garjage do be dusukun de be joni oye wal insanu hadama de ija qala warjuqni niko ala garjage fa huwa yasha'alu Allah haja wa haja ibake ka ala deli farikolo garjage de la ani dusukun garjage fa yambaghi lil insani akaka hadama de nye anya harisa la hajihi dawat ika kurtu kata nin duwawu kelima allati allamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu duwawu munun ni ala ya ula dunya kam mantuna wallati yubadir bi talimiha lil insani ja aslama ani duwawu mi ni curen tumbe teliya ka hada min la dunya la tumami nasilam yara wallahu al-muwaffiq subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wasallam كتاب الدعوات باب فضل الدعاء والأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم حديثا باكلين كمناني أن بيورو أن ورو وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه